Okay, sukula namhlanje bengicelile ukuthi abazalwane bezela ekhaya ngoba ngifisa ukubonga noma sifisa ukubonga uNkulunkulu kakhulukazi mina bengifisa ukubonga uNkulunkulu ezintweni zonke asengenzele zona umusa nje angenzele wona uNkulunkulu uyamangalisa kakhulu kodwa ngase ngathatha isinqumo sokuthi kunokuthi mhlambe ngishaya ivosho ngingcono ngizibongele nje kuNkulunkulu ukuthi nalokho mhlambe ngisakufisa ukuthi uNkulunkulu angenzele kona aqhubeka angenzele kona. Ojwayele ukushumayela bazalwane ngumfundisi ebandleni kodwa kuba ngithemba ngenxa yesimo sami sisakhiwo angazi noma siyazwana nani bazalwane yakholelwe ekuthinteni nje umphetho wengubo kade uJesu ephulukisa abantu ngokubabeka izandla ngokubathinta abanye kwavuleka amehlo ngoba uJesu ebathintile waninda udaka wanemba amehlabo avuleka kodwa yona ikholelwe entene engekho ukuthinta nje ingubo yakhe mangabe mongameli eseqeda uJesu eseyokhuluma nayo bazalwane engibathandayo uthi ukukholwa kwakho kukusindisile hamba endleleni unokuthula angihlabelelele ngibuyele phansi uma owesifazane owenomopho esemthintile ingubo kaJesu umphetho uJesu akambonanga kedwa wezwa ukuthi khona umuntu ongithintile lowo wase ku verse 33 wase weza wabezithoba wamtshela iqiniso lonke Ngaqala ukungena ngaphesheya kuqhamuka indoda egulelwa indodakazi imngengela ukuthi akahamba yolekelela ekhaya lakhe amen kanti lawo asifazana uzwile ngezinto ezenzeke ngaphesheya haleluya wayeseyibona ukuthi uma ikwazi ukusiza abangaphesheya nami nganeno ngingasizakala nami nganeno ngingasizakala awithini lento ithi uma ekwazi ukusiza abanye awunawe ungasizakala kodwa kuthiwa le ntombazane ibinokholo lokuthi uJesu uyasindisa although imbona ngaphesheya but yazi ukuthi ngelinye ilanga noma ngafika la uzongisindisa ngoba yona ayinokholo lethi lizwi le ntombazane yahamba njalo ingagive up ngenxa yokholo iba nawe nokholo ukuze usindiswe ngoba ukholwa ukholwa izinto ozibonayo haleluya ungaziboni faith Salam ngicela ukubulisa ukubonga okukhulu lokhu engikuthola bengakulindele ngiyabonga kakhulu amen siyabonga bazalwane ziyafika ikhathi nje Baba Kweyama siyabonga baba siyabonga kakhulu nje sesidlile sesisuthi nami ngifike nebhande elifasekayo ngibona sokuningi kanti ngifika belifaseka lisafaseka day one Akulutho ke bakodwa mina mnikazi wami ngifike ekhaya onakale la ekhaya so ngalawo manje siyabonga kakhulu bazalwane
ukube kuyangathi ngabe siyalala ngoba ngibonile izinto sisathe echithisana ukuba ngijahile bengizosala nje ngilekelele ingane ekuqoqeni hayi ukuthi mhlawumbe ngifuna ukukusebenzisa lokusele cha ngilekelele ingane ekuqoqeni ke ngoba ngihamba ngeemoto zabantu ngoba ngibelala kodwa ke indlela yakho umnambi idlule eMaritzburg mhlawumbe khona umkhondo babuya amafuna ukuphathisa awuphatha indodakazi wami ngoba indlela edlula kumina isho uthe ubaba uthe uphila siyabonga kakhulu babuya mnisale kahle babonga siyabonga Ziphakade bongohle ziphakade God.